Idol Dennis, please come in. Natingit ang kontraan ni Konsehal Jason Perera ti Ordinansa iti Lawaga City nga Mangipawil ti Panagparti ti Livestock kas ti kaldingking baboy iti arubayan ti pagtengan iti ti Lawaga. Iti session iti kalman gintawain ti Konsehal free speech na babayan ti panilawag na kitimsetting na nawan ti national law ang Mangipawil iti slaughtering of pigs sa iti backyard. Napagana, pati pa iti LMSI, kitawan ti naamon na nga Mangipawil iti Panagparti iti patusaka na iti arubayan iti pagtingan kontra kada sila proparan Ordinansa iti sila titilawag. Napagana, kada iti haang paborkin na kinapudno na saan nga bumoto sa bayat iti panakipasa sa Ordinansa iti sila tilawag. Kasuman din na nga palawag kim taxer ti Konsehal Panagparti controversial nga isyo ti Ordinansa na Panagparti kalding baboy tinudopay iti arubayan ti pagtingan ito sila ti tilawag. Yes, I do not support that measure. Forgiveness on the records. I question during the interpellation ko na hindi po pwede ang absolute. It should be an exemption. And there were statements that allegedly it is a national law or an MIS instruction, but I was able to prove today that those are not really true. There is no national law prohibiting backyard slaughtering of pigs or goats, and there is also no jurisdiction by the NMIS. Tumawag po tayo sa NMIS and confirm about such authority. Ang authority lang po ng NMIS yung mga lang po yung mga meat vendor. Because if you are going to slaughter your own livestock, that is not a business, so to speak. So pwede kang tumatay sa bahay ninyo, kung kakainin ninyo. So I was going to argue how come that the government will never interfere with purely private affairs. Personal consumption mo, kung ano gusto mo kainin, problema ko. Problemahin ba yan ng gobyerno? Pero kung magkakapay ka para ibenta sa ibang tao, ibang usapan na po yun. The government will involve itself to ensure the protection of our consumer. So, what will happen sa ating consumer? This ordinance, I did not vote for it. It was already approved by the local chief executive. So, nasasangling ng panlalawigan na po ngayon for the appropriate action. I am optimistic that they are knowledgeable with all the arguments that I made, that it is not within the power of the government to encroach or to interfere with purely private affairs. That is a local activity by one person. And second, even assuming we're not admitting that they have that authority, we are not ready. The city government is not ready. Yung refrigerated van natin, ang purpose nun, para pag na-slaughter na yung baboy or baka, ita-transport doon sa refrigerated van to preserve the freshness of the meat going to the market. Paano na kung malalayo yung lugar mo like Baksil, Kalayab, Balakad, they will be traveling as much as 1 hour depending on your vehicle. So, hindi naman pwedeng gamitin ang refrigerated van because the refrigerated van is entirely designed for meat vendors here at the city market. So, ita-transport nila from the slaughterhouse to the respective houses. At 1 hour, nga nagbiyabiyahe nga nakaret. Ang kading at makabaikan nga nala espon, apo. That is the case. So, it is not, the government is not ready, not to mention, has the authority. Inalawag pa ni Konsehal Perera nga nabagit na practice kain tunggal at iti agpabalay no iti proyekto ket agpadara iti nang itigwen para pelang kita ti pagmati at mataltal ket siya sa proyekto nung mapadaraan nga dagiti iti
punto na pa yung apa yung haan favor, itinaputang ordinansa, itilawagan iti kontra iti anti-bacterial catering of livestock, tas iti kalding, bago yung dumapay, o pati bata na. Kaya magpala malabot sa gunyang panlunsod, Idol Dennis Venetio, Tatak, IFM. IFM